Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahemwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu wa gatanu itariki 22 z'ukwi11 mu 2024. Igifungo c'imyaka 25 Gerard Ntakirutimana yakatiwe mu 2003 mu guhamwa na genocide cagumijweho inyuma yo kwanka kwisubirako k'umutangabuhamya wahawe izina ##. Abaganga bari kwizingiro ry'ikiza c'ubushita bw'inkende Mpox muri Republika ya Demokarasi ya Kongo babwiye BBC ko habaye kugabanuka cane kw'abandura iyo ngwara. Tubafitiye n'abazamuganga ku ngwara ya COPD n'inkorora ariko itandukanye n'izindi. COPD ntabwo ari kimwe n'inkorora ukorora iminsi 2, 3, 4 biratandukanye. Akenshi kugira ngo bivuge neza usanga umuntu akoreye nk'amezi 3 yikurikiranya ndetse wenda mu myaka nk'ibiri. Icyo gihe bikuze uvuga ko afite iyo nkorora ishaka kubijyanye na COPD. Ibi biganiro biyobowe na Florentine Kwizera. Idoni David byose ni mukanya Jacques Nitegeka aje kutubwira yavugwa ku isi. Umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika, Canada n'ibihugu byinshi byo mu Burayi OTAN uravuga ko kubona aho Uburusiya bwarashe muri Ukraine misile nshya burimo kugerageza ifite ubushobozi bwo gutwara umumara bwa kirimbuzi yo mu rwego rwa ballistic itazahindura icyerekezo cy'intambara yo muri Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo yavuze ko igitero cyagabwe ku mujyi wa Dnipro hakoreshejwe iyo misile cyari igisubizo cy'igikorwa cya Ukraine cyo kurasa imbere mu Burusiya mu ntangiriro za kino cyumweru ikoresheje za misile yahawe na Amerika n'Ubwongereza. Ni inkuru ya Dani Abehad mugezwaho na Yvette Kabatese. Umuvugizi w'umuryango wa OTAN yavuze ko kubona Uburusiya bwarakoresheje misile nsha yo mu bwoko bwa ballistic bitazaca intege inshuti za Ukraine mu kuyitera inkunga. Farah Daklara yavuze ko Uburusiya bugamije gutera ubwoba inshuti za Ukraine n'abaturage bayo. Abahagarara ibihugu byabo mu muryango wa OTAN bazaganira n'intumwa za leta ya Ukraine kuwa kabiri kuri iki kibazo. Hagati aho Ubushinwa busanzwe ari inshuti y'Uburusiya bwahamagariye impande zombi muri aya makimbirane gutuza no kwifata. Hashize ibyumweru bike umwuka utameze neza kuva igihe Uburusiya bwoherezaga mu karere ka Kursk abasirikare bwahawe na Korea ya Ruguru kugira ngo bajye kurwana n'ingabo za Ukraine ziriyo, none ubu hakaba hanavugwa izo misile zo mu bwoko bwa ballistic. Umushinga mushya w'amasezerano kwihindagurika ry'ikirere wateguwe mu nama mpuzamahanga kwihindagurika ry'ikirere izwi nka COP29 urasaba ibihugu bikize kuba byatanze bitarenze umwaka wa 2035 miliyari 250 z'amadolari buri mwaka zigamije gufasha ibihugu bikennye mu gukumira ubushyuhe bukabije bw'umubumbe w'isi. Haravugwa ubwumvikane bukomeye muri iyo nama ibera muri Azerbaijan bijyanye n'ukuntu haboneka amafaranga y'iyi nkunga mu gihe ibihugu biri mu nzira y'amajyambere biri mu gusaba ko ayo mafaranga yakongerwa. Umukuru w'itsinda rihagarariye Afrika mu biganiro kuri icyo kibazo yavuze ko uyu mubare badashobora kuwemera mu gihe impirimbanyi zirengera ibidukikije zo zivuga ko ayo mafaranga adahagije mu kubonera umuti ibibazo biterwa n'ubushyuhe burimo kuzamuka vuba vuba bw'umubumbe w'isi. Ibihugu bikize birimo Amerika bishimangira ko inkunga y'amafaranga menshi cyane ari ikintu badashobora gusobanura mu rwego rwa politiki. Urukiko rw'ikirenga mu Buhindi rwategetse ubutegetsi bwo mu murwa mukuru Delhi ubu urangwa n'ikirere kirimo ibyotsi gushyiraho za bariyeri ku mihanda yose igana muri uwo mujyi kugira ngo bahagarike imodoka zisohora ibyotsi byinshi byangiza ikirere. Urukiko rwumvise ko 1/10 gusa cy'imihanda hari cyo cyonyine gikorwamo amarondo. Urugero rw'ibyuka bihumanya ikirere mu mujyi wa Delhi byarazamutse cyane mu ntangiriro za kino cyumweru maze birenga inshuro 30
60%, urugero ntarengwa rwashyizweho n'ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi. Mu kwezi gushize urukiko rwanzuye ko umwuka usukuye ari uburenganzira bwa muntu bukomeye, maze rutegeka abayobozi bo mu rwego rw'igihugu no mu rwego rw'intara gufata ingamba zikomeye. Umwe mu bajyanama ba leta ya Korea y'Epfo mu rwego rw'umutekano aravuga ko Uburusiya bwahaye Korea ya Ruguru ibitwaro byo kwirinda ibitero byo mu kirere muri gahunda yo kuyigororera kubera inkunga ibutera mu ntambara yo muri Ukraine. Nibiramuka byemejwe zizaba zibaye intwaro za mbere zimenyekanye Uburusiya bwahaye Korea ya Ruguru kuva bwashoza intambara kuri Ukraine. Ibi biravugwa mu gihe amashusho ya satellite BBC yabonye yerekana ko Uburusiya bwahaye Korea ya Ruguru utugunguru twa peteroli turenga miliyoni 1 kuva mu kwezi kwa gatatu, bityo rero bikanyuranya n'ibihano mpuzamahanga byafatiwe Pyongyang. Ni nkuru ya Jean Mackenzie mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Abashakashatsi bakurikiranye amato atwara peteroli ya Korea ya Ruguru igihe yasuraga ahantu hari ibigega bya peteroli biriyo bigwa mu burasirazuba bw'Urusiya inshuro 43 zose mu mezi 8 ashize. Bahise rero bagereranya ko Moscow yahaye Pyongyang utugunguru twa peteroli turenga miliyoni 1. Impuguke zabwiye BBC ko bigaragara ko iyi peteroli ari igihembo Uburusiya bwahaye Korea ya Ruguru kubera kubuha intwaro ndetse n'abasirikare byo gukoresha mu ntambara yo muri Ukraine. Ubu rero Uburusiya burasa n'ubwateye indi ntambwe. Umujyanama wa leta mu by'umutekano muri Korea y'Epfo atekereza ko Vladimir Putin yahaye Kim Jong Un ibitwaro byo kwirinda ibitero byo mu kirere. Korea y'Epfo yagumye gutinya ko Korea ya Ruguru uko izarushaho gufasha Uburusiya peteroli yonyine itazaba igihagije, ahubwo bizaba ngombwa ko Putin anayigororera intwaro. Umurongo w'imodoka za mbere zikoreye imfashanyo zageze mu nkambi ya Zamzam muri Sudani. Hatangajwe inzara ku mugaragaro mu kwezi kwa 8, hakaba hari hashize amezi ibyo bitaba. Iyi nkambi iri muri Darfur y'Amajyaruguru, ikaba ibamo abantu babarirwa mu bihumbi 100 bavanywe mu byabo n'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Sudani n'inyeshyamba bahanganye zo mu mutwe wa Rapid Support Forces. Hari indi mirongo 2 y'imodoka ziri mu nzira zerekeza mu duce twitaruye twako karere. ONU ivuga ko amakamyo harenga 700 arimo yerekeza mu turere tudafite ibiribwa bihagije muri Sudani. Imirwano hafi ya El Fasher n'imvura nyinshi yangije imihanda byatumye imfashanyo itinda kuhagera. Ingabo za ONU zibungabunga amahoro muri Liban ziravuga ko abasirikare bazo 4 bo mu Butaliyani bakomeretse nyuma yaho ibisasu 2 bya rokete birashwe ku birindiro byabo mu majyepfo y'icyo gihugu. Izi ngabo ziswe UNIFIL zavuze ko izo rokete zishobora kuba zarashwe na Hezbollah cyangwa indi mitwe bikorana. Biravuga ko abo basirikare batagize ibikomere bishobora kubahitana. Ministre w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yagaragaje uburakari bwinshi n'impungenge, maze asaba ko umutekano w'ingabo za ONU za UNIFIL wubahirizwa. Nina urakoze Jacques Niyitegeka kuri amakuru wejeje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari. Urugereko rwasigaye ruca imanza zasizwe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashiriweho u Rwanda TPR rwanzuye ko rutanyuzwe n'impamvu zo kwisubiraho k'umutangabuhamya wahawe izina Hashash. Igifungo cy'imyaka 25 Gerard Ntakirutimana yakatiwe mu 2003 ku guhamwa genocide cyagumyeho. Ntakirutimana w'imyaka 66 yari yasabye ko imikirize y'urubanza rwe ku rugereko rwa mbere rw'iremezo rwa TPR isubirwamo, avuga ko yabonye ibimenyetso bishya bimushinjura. Nikavukira w'icyahoze ari komine Gishita ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Karongi. Yahoze ari umuganga ku bitaro bya muno Mugonero by'itorero by'Abadventiste b'umunsi wa 7 hagati y'ukwezi kwa 4 mu 1994
gatatu n'ukwa kane mu 1994. Mugenzi wanje Didier Bikorimana wo mu biro bya BBC Nairobi yakurikiye isomwa ry'umwanzuro w'urukiko akoresheje uburyo bwa video. Twavuganye mu kanya ntangira mubaza impamvu umucamanza yatanze mu kwanga ko uko kwisubiraho k'umutangabuhamya. Ubwo yasomaga umwanzuro w'inteko y'abacamanza batanu bo mu rugereko rw'ubujurire, umucamanza ukuriye iburanisha Munya-Irigwe Graciela Santana yavuze ko bose hamwe basanze uyu mutangabuhamya w'umugabo warokotse jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 yarananiwe kwemeza ukuri kw'ibimenyetso bishya bivuguruza ubuhamya yatanze mbere. Mu bindi umucamanza yavuze ko nubwo uyu mutangabuhamya kuri iyi nshuro yari yavuze ko avugisha ukuri, ko ukuri kwe kwatewe n'uko ubwo yari afunze igihe gito mu Rwanda ngo Imana yamubonekeye akayisezeranya ko azavugisha ukuri kubo yabeshyeye narekurwa, atahise abikurikiza kuko ngo mu 2011 yahuye n'itsinda ry'abunganizi ba Ntakirutimana, ariko icyo gihe yababwiye ko ubuhamya yari yatanze mbere, no kuvuga ubwo bwa mbere nyine bubanza ari ukuri. Umucamanza rero yumvikanishije ko iyo uyu mutangabuhamya aba uvugisha ukuri, n'icyo gihe yari guhita avugisha ukuri kuri iyo nshuro. None Didier, wo twibitse impamvu ubu buhamya bwari ingenzi? Impamvu ni uko ubu buhamya bwe ari bwo bwonyine bwari bwashingiyeho mu guhamya Gerard Ntakirutimana icyaha cyo gushyigikira ikorwa rya jenoside n'icyo gushyigikira itsembatsemba nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu byabereye ku gasozi ka Gitwe hafi y'ishuri ribanza rya Gitwe mu mpera y'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro y'ukwa gatanu mu 1994. Ababurana none bavyakiriye gute? Ntakirutimana we ntabwo yarakurikiye isomwa ry'umwanzuro. Umucamanza yavuze ko byari byitezwe ko aba awukurikiye ku buryo bwa video ari muri Benin, ariko umwunganizi we yabwiye urukiko ko habayeho ikibazo cyo kumva nabi isaha y'iburanisha ry'uyu munsi. Ku ruhande rw'ubwunganizi n'urw'ubushinjacyaha bo ntacyo bavuze kuko ubwo umwanzuro wari umaze gusomwa iburanisha ryahise rirangira. Tuandanyirize muri Kongo, abaganga bari kwizingiro ry'ikiza cy'ubushita bw'inkende Mpox muri Republika ya Demokarasi ya Kongo babwiye BBC ko habaye kugabanuka cyane kw'abanduye iyo ngwara. Haciye amezi 2 ishiramwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS ritangaje ko Mpox ari kibazo cy'ubuzima gihangayikishije amakungu. Iryo tangazo ririko risubirwamo uno munsi. Abantu banduye iyo ngwara bagwiriye mu bihugu birenga 200 byo muri Afrika, aho Kongo yarimwo ibice birenga 2 gatatu by'abanduye. BBC yasubiye mu bitaro byo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu byari byuzuye abagwaye mu kwezi k'umunani kugira ngo bamenye ko bakize. Ni inkuru ya Ansoye muva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Atukuze Benisa n'umwana w'imyaka 3 y'amavuko, mu maso hiwe uhuzuye ibiturika kandi ubunwa wiwe ufise ibisebe bifunguye. Ajyamye ku gitanda c'ibitaro Irwiro, urugendo rw'isaha imwe uvuye mu mujyi wa Bukavu mu majepfo y'uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nyina wiwe Julian Mwinja avuga yuko byatanguranye no kugwara amaso. Amaso ye yari yuzuye amarira, nuko nkoresha umuti w'udutonyanga w'amaso. Nyuma ururimi rwe rwarwaye ibisebe bito. Hashize umunsi umwe ibisebe bikwirakwira mu maso no ku mubiri. Yasaga nk'umuntu wari watwitswe n'amazi ashyushye. Amaso ye asa nahumye kandi ntashobora kurya kubera ibisebe byo mu kanwa. Amazindwi mu bitaro n'uwo mwana wiwe. Ubu rero hari ibitanda bike birimo abagwayi ugereranije n'igihe BBC yahagendera mu kwezi k'umunani. Muri ico gihe abaganga nka Jackson Murura
bari barengewe n'umurongo muremure w'abagwayi batonda hamwe n'abarara buzuye mu bitaro. Bamwe mu bagwayi bahatirwa gusangira igitanda. Mu minsi ishize byatanguye kugenda gahoro kuko mu ntango twakira abantu 10 canke 15 ku munsi, ariko ubu twakira abantu 2 canke 3 ku munsi. Soit même nous recevons maintenant des nouveaux cas par jour, même 3. On ne peut pas confirmer que ntidushobora kwemeza ko twahagaritse burundu indwara kubera ko hakiri ibibazo, ariko uko byari bimeze mbere siko bikiri. Mugenzi we Emmanuel Fikiri avuga yuko vyatewe no gukorana kw'abaganga n'abatware b'inzego zo hasi bashize inguvu hamwe. Grâce à cette motivation, ils ont beaucoup travaillé aussi. Abatanga ubufasha barabishishikarijwe kandi kubera iyo mpamvu bakoze ibishoboka byose kugira ngo bafunge amayira y'ubwandu bwa mpox. Kuri ubu tukaba tuvuga ko ibi byatanze umusaruro mwiza kuko abarwayi batakiza ari benshi nk'uko byari bimeze mbere. Abayobozi b'inzego z'ibanze bagize iyi ndwara ikibazo cyabo, maze ubwo bari bamaze kumva ingaruka n'ibyago bajya mu baturage bakora ubukangurambaga, kandi abantu bemera kwakira urukingo no kuvurwa, kandi ntibakomeza no gupfobya indwara nk'uko babikoraga ku ikubitiro. Les gens ont adhéré facilement au vaccin, les gens ont adhéré facilement au traitement, les gens n'ont plus banalisé la maladie comme c'était au départ. Uyu munsi hari abagwayi bashaka kwivuza, ariko kandi hari n'abantu benshi baza gukingirwa nka Jean Pierre Mirindi. Kama watu hawapate mafundisho na hawapate chanjo, woga wangu ni kuwaletea kifo. Agira ati ndasabye abantu bose bijukire kwikingiza. Inyungu zavyo nuko urwo rucanco rurinda umuntu urupfu giturumbuka rw'indwara yizizira umubiri udubona yaduka, ishobora kwaduka haba mu gitondo canke ku mugoroba. Ile ugonjwa imesharipuka. Abahinga bavuga yuko hakiri kare kugira ngo bemeze ingaruka z'uru rukingo, kandi nta rukingo rw'abana ruraboneka. Ariko mu gihe ubwandu busa n'uburiko buragabanuka muri Rwiro, bukomeza gukwiragira ahandi ku mugabane ndetse no hanze yawo. So we're not out of the woods yet. Ati ntiturogorora ntiturava mu ishamba. Dr. Samuel Boland n'umuyobozi w'ishami rya OMS ashinzwe ikiza ca mpox ku mugabane wa Afrika. It is unfortunately also true that in many places birababaje kandi kubona mu bice bimwe bimwe harimwo no muri RDC abandura bakomeza kwiyongera nk'uko twabibonye mu karere ka Bucha mu kwezi k'umunani. Ubu rero mu gihe duhanganye n'ibi bice bitandukanye bibonekamwo ubwandu hamwe n'ingaruka zitandukanye z'ico kiza mu bice bitandukanye vya Kongo no mu bindi bihugu, tubwirizwa kuzirikana ko ibiharuro bishobora kuduga ahandi hatandukanye ico kiza kitari bwagere, kandi mu gihe cyose ari ryo tandukira ry'ubwandu mu bindi bibanza bishasha dukomeza gukora mu kubugwanya uko dushoboye. Kwisonga mu guhangana n'iki kiza hari kandi CDC, ikigo kijejwe kugenzura no gukumira indwara ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi mukuru waco Dr. Jean Kaseya avuga yuko ivyitezwe mu mayinga ari imbere muri rusangi biteye umwitwarariko. Turateganya kubona ubwiyongere bw'ubwandu mu kwezi kwa 12 no mu kwezi kwa mbere, kandi turi mu gushyira ingufu nyinshi mu gutanga inkingo, turushaho guha ingufu gahunda yo kugenzura, dushimangira ibikorwa bya laboratoire, dushimangira kandi uko ducungana n'ubwandu. Ibyo rero bikaba bizadufasha wenda bitarenze ukwezi kwa mbere cyangwa se hagati mu kwa kabiri, kugira ngo dutangire kubona igabanuka ry'imibare y'ubwandu n'impfu. In terms of cases and deaths. Tugarutse ku bitaro vya Rwiro, abaganga ntibahumeka. Baragwanye n'ibiza muri kahise. Baradi yuko ubwandu bushobora kongera kuduga, ariko bafise icizere ko bashobora kandi guhangana n'iki kiza kandi bakagitsinda. Iyo yari inkuru ya Ansoy. Ubu ni saa 10:48 muri studio za BBC London, ni saa 12:48 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato.
Imvo n'imvano y'ejo kuwa gatandatu izoba yerekeye igitabo giheruka gusohoka kivuga ku igandagurwa ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wa mbere yatiwe biciye mu nzira ya demokarasi Melchior Ndadaye itariki 21 z'ukwicumi 1993. Ni igitabo ca General Joseph Rugigana yari umwe mu bajejwe gucungira ubuzima bwa President Ndadaye. Ni igitabo citwa Ma vérité sur l'assassinat de Ndadaye. General Rugigana rero yavuganye na BBC atubwira idonido y'ivyo yiboneye n'icatumye yandika ico gitabo. Tega amatwi agace gato k'ikiganiro muzokumva ejo. Rero baca bamutera ikibombe ca mbere, baca batera ku rugo, urugo ruca rurakoroka bakorokana nabo, niwe baca mungarukanira ati kingira umukuru w'igihugu muri Brende, cyane mushira muri Brende. Ni kwika mutwe mikambi nta bindi bibanza bitekanye ambassade ibindi mikambi y'abasirikare bagumutse. Ubwiza mu Kamenge mu Rwanda byaravuzwe ko hose mwaraganira n'umukuru w'igihugu ahantu nako amutaye muri Songwe kumutwara mu ikambi y'abasirikare kandi baje kumutera. Erega si wewe wenyine bimbajije nirirwa ndumva aho kuma radio yanyu kuma rezo sociaux hari abavuga ko nari kumujana mu Bwiza mu Kamenge hariho n'uwavuze yuko nari kumushira mu ikanivo nkamujyama ko mu ikanivo kandi wabivuze yari umusirikare. Ni ibintu bitangaje cyane nagira ndababwire mu isi yose umukuru w'igihugu acungerwa n'ugwego rujejwe kumucungera no kuvuga ikambi yiwe ijeje kumucungera niho bajana umukuru w'igihugu. Jewe rero ivyo byanshikiye giturumbuka nk'umusirikare wese naho amakambi yose yoba yagumutse ikambi yiwe ntiyari yagumutse kamuha garde présidentielle navuye hitekanye ndonza amategeko y'umukuru w'ikambi ikambi yiwe yari itekanye. Unaho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Amakuru y'imikino reka nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino ukomeye ku munsi w'ejo nuzahuza ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Rayon Sport, ari nazo kipe zikurikirana ku rutonde rw'agateganyo ruyobowe na Rayon Sport izwi ku izina rya Gikundiro ifite amanota 20 mu gihe Gorilla ari ya kabiri n'amanota 18. Mu Burundi naho shampiyona izakomeza. Aigle Noir izahura na Musongati zikurikirana ku rutonde rw'agateganyo. Musongati iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 22 inganya na Aigle Noir iri ku mwanya wa kane. Ni mu gihe Bumamuru ya mbere n'amanota 25 izahura n'Amasipiri ya nyuma n'amanota 3, naho Flambeau du Centre ya kabiri n'amanota 25 nayo ikazakina na Rukinzo. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza shampiyona ya English Premier League nayo mu mpera z'icyumweru iragaruka. Hateganyijwe imikino myinshi. Ku munsi w'ejo Arsenal izaba iri mu rugo Emirates yakira Nottingham Forest. Arsenal ikitwa insinzi yarakibagiwe mu mikino 4 ya Premier League iheruka, gusa agahenge ifite nuko yatsinze imikino 6 muri 7 iheruka gukina na Forest. Umwe rukumbi yatsinzwe hari ku kibuga cya Forest, igitego kimwe ku busa yakubiswe mu kwa gatanu umwaka ushize. Ni mu gihe Manchester City ya Pep Guardiola izahura na Tottenham, ari nawo mukino w'umunsi ukaze. Pep umaze gusinya indi myaka 2 yongera amasezerano ye, yavuze ko yizeye ko ikipe ye isubira mu mujyo wo gutsinda, dore ko nayo imaze gutsindwa imikino 3 yose ya shampiyona yikurikiranyije bwa mbere mu mateka y'amakipe Pep yatoje yose. Yanavuze ko yiteguye gukurikira Manchester City mu cyiciro cya kabiri niramuka ihanwe mu gihe yahamwa n'umuba w'ibirego ikurikiranyweho byo kurenga ku mategeko ya Premier League. Gusa umukino nanone witezwe cyane ni uwa Manchester United izakirwa na Ipswich Town ku cyumweru, cyane cyane kureba umutoza mushya Ruben Amorim wa Manchester United uburyo azatoza umukino we wa mbere. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cyabaza muganga muva mu ijwi rya Yves Kabatesi. Mwiriho neza. Chronic Obstructive Pulmonary Disease cyangwa COPD mu magambo ahinnye n'uburwayi bw'ibihaha bukunze kurangwa n'inkorora ikabije. Ariko se ubu burwayi bwaba buterwa n'iki? Turi kumwe na muganga Jean Pierre Sibomana mu bitaro by'Umwami Faisal. Chronic Obstructive Pulmonary Disease tuyita COPD mu mpine.
ni indwara z'ibihaha ariko ziri karande, ni indwara y'inkorora umuntu amarana igihe kinini, akenshi igunda gufata abantu bakuze cyane cyane bari hejuru y'imyaka 40, cyane cyane wenda bakunze kunywa itabi, usanga mu bantu bakuze nibo akenshi bayigira. Ariko navuga ko iyo tuvuze itabi akenshi mu bihugu byateye imbere cyane niho usanga itabi rifata hafi 70% nk'impamvu, ariko twebwe mu bihugu bitera imbere hari izindi mpamvu zibitera. Twavuga wenda nko guteka, batwika ugasanga umuntu ari mu nzu aratetse ariko arimo arahumeka bya byuka byose byinjira mu bihaha, bya byose birangiza. Ibyo tubamo nanone byo guhinga usanga, cyangwa se imibereho yacu bya air pollution. N'ubanga air pollution ni imyandurire y'imyuka, cyangwa se wenda nk'izi modoka, donc ibyo byuka byose umuntu ahumeka bishatse ngo izo ndwara bavuga ko ari itabe, ariko si itabe gusa, n'ibindi byose n'ibizo byose umuntu ahumeka na byatera indwara. Konje mbona abantu bakuru koko bakorora ariko kumva ni inkorora idasanzwe, ngira ngo ubanza atari nk'iya nkorora tuzi. Yego bivuze neza, COPD ntabwo ari kimwe n'inkorora ukorora iminsi 2, 3, 4, biratandukanye. Akenshi kugira ngo bivuge neza gusanga umuntu akoroye nk'amezi 3 yikurikiranya ndetse wenda mu myaka nk'ibiri, icyo gihe bivuze ubu ko afite iyo nkorora ishaka kubijyanye na COPD. Ibindi navuga bimenyetso byiyongera kuri ibyo muvuze nibihe kuri iyi ndwara? Ubundi iyo COPD na sima bimeze kimwe, kuko birabyo gusemeka umuntu arasemeka, guhindurizwa umuntu ahindurizwa, kumva ugatuza ka guhumeka gusora umwuka hanze bitokorohera, kumva kuzamuka, gutera, donc ibyo byose bikakugora, ni kwigaragara nayo rero. Kubitandukanya kenshi n'umuganga uzabikubwira wowe ahubwo ntago arasima, ni COPD urwaye. Mwakomejeho kwikunda kwibasira abantu bakuru kuva ku myaka 40 kuzamuka, hari impamvu yabibitera? Ndakeka yuko hari iyi ndwara ishobora no gutangira umuntu akiri mutoya, kuko nuvuga ngo ibihaha bigenda byangirika, ntago byangirika umunsi umwe rero. Niyo mpamvu usanga bitangiye ku myaka ikuze, ko ariho igihaha kiba kimaze kugeraho aho kitagishoboye cyarangiritse. Rero ingaruka z'iyi ndwara ni izihe muga? Iyi ndwara ntabwo ari nziza. Mbere na mbere akenshi imiyoboro y'ibihaha iragenda yo ikabita kibasha gukora uko bikwiye, ubwo n'abasirikare bayo nabo baragabanuka. Bishatse kuvuga ngo kenshi abantu bakunda kurwara imisonga, habaho na depression. Akenshi usanga abantu barwara indwara nk'iriya bakorora buri gihe, kwiha birashoboka. Yewe n'umuntu urwaye COPD ashobora kugira afite ingaruka zo kurwara kanseri y'ibihaha, nayo bwayo ni risk. Uretse n'imisonga, ndetse usanga n'abananirwa, ashobora no kuvunika kenshi, ashobora kurwara indwara z'umutima kubera COPD. Kuko COPD ntabwo ifata gusa ibihaha, ahubwo iba yagiye n'ahandi hose, ku buryo n'izindi ngingo zishobora kunanirwa. Hari uburyo mushobora gufasha aba bantu barwaye COPD cyangwa se uru rukorora twahoze tuvuga rudakira? Navuga ko COPD ntabwo ikira, ariko iravurwa. Gukira no kuvurwa n'ibintu bitandukanye. Tuvuga ngo uyu munsi ufite crise waza tukayivura tukayikiza, ariko sivuga ko COPD hari aho ibigiye. Ikiza no kugira gute no kwirinda iyo myuka mibi, kwirinda kunywa itabi, ariko none uyu muntu yamaze kugira ibimenyetso, hari imiti tumuha kugira ngo yongere guhumeka neza. Akenshi kuba biza mu makrize n'imiti yajya gusa n'iyasimara akenshi, yetse ko dufite uburyo iyo twamaze kubimenya tuvuga ngo iyawe ni yengeye ubu uzajya ifata gutya na gutya, ariko ubundi bwite navuga ko kuvurwa iravurwa. Niyo mpamvu umuntu ukoroye ukabona igihe kinini ukorora, ni byiza ko wagenda ukareba muganga kugira ngo akuvure, agufashe kumenya niba ufite COPD, kuko kwa muganga bagufasha bakaguha n'imiti ikwiye. Umuntu usageraho imiti akayihagarika cyangwa ni ubuzima bwose? COPD nyaka ko ari ubuzima bwose, kuko nakwiye kwidakira, ariko iza mu makrize, ndetse igenda izamuka no mu ntera. Ngo uzamuka muri A ukajya muri B ukajya muri C, ariko urumva wageze muri C ntago ugaruka, ugeze muri B ntago usubira inyuma. Bishoboka ngo rero iyo ndwara ntago ikira, ariko nabura iyo tumaze kuyimenya hari aho ushobora kwihagarikira cyangwa se no gutinza kuzamuka kwayo ngo igende yihagarara. Muganga Jean Pierre Sibomana watubwiraga ku nkorora ya karande cyangwa se COPD mu magambo ahinnye arakoze. Rero tubibutse ko mushobora kohereza ibyo mwibaza ku buzima kuri email bazamuganga@gmail.com cyangwa ku gasanduku k'amabaruwa 2790 i Kigali. Muramuke neza. Urakoze Veti Kabatesi. Mbere yo kubasezera tubabwire ko amakuru ya BBC gahuza miryango abandanya no mu misi y'impera y'indwi.
ejo kwa gatandatu muzokumva ikiganiro cy'imvo n'imvano kuw'Imana naho muzokumva ibice bibiri vy'urunana twabashikirije muri ino ndwi. Amakuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera. Mwakoze kubana natwe, mugire weekend nziza mwese. Thank you.